Okay, ag sublimanen, ti kabsat you can gayem yung ni Pastor Ricky kung nagtatay. Let us learn to be gentle. Gentle with our words. Tunod duma, agpeso nga nagkamali, di kiti anak tayo. Yung tunod duma, mangmangigda kami, di kiti degrading words nga rumrumwarting iwat tayo. Hang uplifting, no, di kiti may pagpababa, iti spirit da. So nga duma, iti malagip da, ket haang nga da, iti pinang check tayo kadakwada. No, di kiti harsh words, nga rimrimwarting yung ngiwat tayo, yung balbalikas tayo, nga nakasaksakit, tiriknada, kiniti puso da. So today, adda ti gundaway tayo nga mang-check, di kiti anak tayo. Mang-check, di kiti asawa tayo. Ngaman tayo kadi nga pakuyugan. Di kiti harsh words, very harsh words, when di dakes, nga rumrumwarting ngiwat tayo. No, di kiti nasayaat, nga makapukumbinsir, makap-uplift, ket sapay kuma tanadal tayo manen itinasayaten baba inti sauti apo, let us be gentle with our answer tapno mapababa iti pungtot. Kuna nariti mesa nga giyem ko nga ni abogado ben nga baterina mabalim mo kano nga sangwen iti puor wenno pungtot di kiti tattao babaen iti nasayaat nga sao. Iti naadal ko ken kuana. So today let us be gentle to each one. Yatag si ama na kini Apo, dating oras ken tiyempo, daman tiyempo ko nga nakapagministro kada kayon, please take care always. Nang nangruna tudtudo, ginit, aduteg sakit, di kiti nga tiyempo, alwadan tayo ti salunat tayo. Nang nangruna kada tayo, nga naganak, tano nagsakit tayo, kakasi di kiti anak tayo agbasa. Pastor Ricky, kitag sublinto manen, God bless you all. Thank you for everyone. God bless you. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious indeed that grace appeared. The I'd first believed when we began the 10,000 years, bright shining as the to sing God's praise. Then when we first begun, amazing grace, oh how sweet the sound that saved.
see